Luka! Sad ću da ti jebem, a... Izuđemo. Asa! 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 Nemoj da sad na moj geri u glavu. Bum! Majži od mene. Asa! Asa! Sad ću da te oknem. Bum! Još jednom. Bum! Bravo, mali. Ajde. Bum! Dobre, šta je sad, a? Kuj, Chuck Norris! I ne mrdaj više. Šta je, a? Ček, da li nije živa još? Da možda da je šutnem. Op. Op. Ne mrda. Ali sam siguran da će ponovo da se vrati. Šta je to? Ali ima nešto ovdje. Ajde, da, to. Za život. Da navrati, boga mi, lepo me osakatila. Ali stvarno ovo... Opet neko zove. You really shouldn't have come here. Ko si pa ti sad? What the fuck is going on? My name's Zoe. Zorka! Show your way out through the attic. Attic. Go there. Now. Zorka. Ko je Zorka? Super, nemam pojma. Ne sjećam se, nismo... Joj, nemoj ponovo da mi se vratiš, ali sam siguran da će ponovo. Garant ponovo. Idemo, op. Ne. Čak, ovo je nema. Ponovo će onda se vrati. Da, tu smo gledali, tu ima onaj magnetoskop, tu smo gledali kasetu. Imamo klešt, idemo da otvorimo ono metano tamo. Vjerovatno u njega ima nešto da bi... Opa. To. Da. Osigurač. Haha, sad ima... Ova baš neće da me ostavi. Polako. Dobro, nije tu. Ajde idemo, da, gore treba da idemo. Prvo idemo da ostavimo osigurač. Sad, čemu li služi? Da li gore ima neki lift, ali neka vrata, tajni prolaz, neki koji ja nisam vidio, nemam pojma, vidjet ćemo. Tu, op, evo ga, osigurač. I idemo gore. Polako. Ajmo. Šta hoćeš od mene ponovo? Begaj bre. Koja je faca. Ovo je moralo da boli. Kako se može izvaditi? Kako se vadi? Šta se to čuje? Kako se vadi? Ajde, vadi! Šta? Motorno te stare! Vadi, brzo. Brzo. Ajde, Milorade! Ajde! Ne! Gotovo. Nisam. Jas. Sam mrtav. Alo? Šta mi uradi? Ne seri. Gdje mi ruka? Vlada mi stakla ruku. Halo bre. Gdje mi ruka? Evo je na podu. Uje. Kako ću bez ruke? Da, mogu da uznem, a? Ladno mogu da uznem ruku. Dosta je u džep za uspomenu. Ne mogu da verujem. Znači, na početku igrice, ono pola sata već i nogu mi nije nogu, a i ruku mi odsekla i sve. A evo ovo gore. Znači, ovo je prolaz, tajni prolaz za tavan. Čekaj, ovdje ja bolje je da snimamo. Ovo što je sigurno je, kako je počelo. Ne bi mi začudilo ni nogu da izgubim, a ni glavu. Jel ima ovdje nešto da se uzne, no?
Da li ima ovdje nešto za uzeti? Nema ništa. Idemo gore, ajde. Ja ne mogu da verujem da mi je odcikla ruku, ladno. Smotanom te stavim. Šta ima ovdje? Ćemo tamo, znači čisto onako, ok, vrata. Tamo ćemo posle, ulazimo prvo unutra, pošto su već otvorena. Ovdje ima nešto na stolu, vidio sam, šta je ovo? Municija, opa. A, eno ga i pištolj. A, sad će bit akcije. Sad će bit Chuck Norris. Okay, fine. Dobar pištolj, dobar. Koliko imam? Imam... Koliko je ovo? 7 metaka. A, totalno si moderna, majke. Dobro večer. Ajde, idemo na... dalje. Uzimamo onaj hodnik. Evo ga ovdje. Da, ajde vidimo šta nas čeka iza vrata. I sad samo vidiš ona iskače od nekog. Neće me pustiti na miru dok me ne dovrši. Kako su ovo golotinje? Šta je ovo? Opet met. Biće akcije. Biće akcije, bog me. Su vrata, ovdje stuba. Možda imaš se krije gore, no? Meci, pištolj, nešto. Ajmo na stubu. Ovo mi je poznato. Ajde, beži dole. Neću da reagujem. Beži dole, si lud. Ma pusti me na miru, bručo. Znači, udite, promaši. Koliko mi je ostalo još? Koliko imam? 7 metaka. Uvri, brat, si normalno. Jo, ja isto ne numira što ja ne umem da ih gađam. Ajde. U glavu. Prvom u glavu. Nema više. Ladno više nema meci. Ladno više nema meci. Znači da je prevarim, hajde. Tak, tak, tak. Najebo sam. Najebo sam. Znači da ispoliram. Tak, tak. Ne mora da je pucam. Ne pali to kod njeg, izgleda, begam ja u hodniku. Možda imam na ovom... Neće. A, zatvori se ona. Neće da. Neće za mnom, a? Neće. Mislim da hoće. Stoji ili pucam? Tak, tak. Kako smo bili klinci. Begaj. Čekaj, ovdje... Usrali smo matku. Sad sam ga najebao. Stani ili pucam? Probuću, sa strane, ajde, makni se. Ladno, ne mogu da se... Obi me... Moglo bi da radiš u kasapnicu. Ne mogu da verujem, ubi. A dobro, snimao sam odmah pre toga. Znači, tačno sam znao. Tačno sam znao. Idemo ponovo za pištolj i municiju. Op, evo. Idemo. Op. Sad si ga najebala. Sad znam gde si. Opa. Dobro večer. Ajde, mani te golotinje, idemo da... Op. Da vidimo da je Milunka. Čeka nas tamo sa testerom. Da, ovdje nema ništa. Idemo. A nisam probao da otvorimo na vrata čim uđemo unutra, a? Ona vrata s desna. Ne znam. Municija još. Ajde. Ovdje desno, a? Ma nema veze, ajde pićemo na gore. Evo je. A, begam sad. Nećeš me prevariti drugi put. Upamte se, ne u glavu. U vuglan. Samo u vuglan. Prvo pa muško, čorak. Ma, pusti me. Stani mirno tu. Sreće imamo ovo. Sad u glavu. O. Ajmo još. Bravo, mali. Ajde, to.
Gdje? Begaj od mene! Beži tamo, ostani, pusti me na mir. Ajde, ponovo, ugla. They're relying on me. Iđu rogove. Ajde, gotova je. Pej, promaši metak, potroši metak bez veze. Gotova si, ne mrdaj više. Ne mrdaj. Da možemo uzeti motor histere, a? Da možemo, op, ajde. Gore, nema više polomila je. Isekla je. Onu stubu. Onu stipa! Ima dobar nokaut. Broj 45, vidio sam. Sad će da idemo. Ovo je onaj, pa ovo je on, ne Čale, nego onaj Baker, muškarac. Gazda farme, ne? Da nas vodi. Gde smo? Come on. Don't you die on us now. You have work Ko to si do. pa ti? Šta? Šta radiš, bre? Pa to je jedna ruka što mi je bila isekla Milunka. Vlada mi je vratila ruku. Ajde, daj, nemoj da me zajeba. Ajde. Where am I? Što se gađaš, bre, ti What malo? the hell? Rise and shine, Stara majka. sleepyhead. It's time for supper. Da, pa ovo su, Who are all you ovo je porodica Where's Becker, Mia? ja? Da. Kaka si dem. Šta Eat je? it. It's Kavorma. Dumb son bitch wasn't no good at Ne sam gladan. good. Yes. Ladno mu ističe ruku. His boy's got to eat. He got to have his supper. Ti aranđele, nisi sav svoj, a? Neka, hvala, nisam gladan. Kuku đole da nije holesterol, crni đole. Nisam gladan, nisam gladan! He's not eating it! Get the hell up, Što si ti daraš, bre? Get the hell out of here! You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. I tebe ću da sredim polako. Vidiš đole kako se uzbuđavaš lako. To je zato što si gladan, a ne znaš šta ti. A, nećeš, boga mi, sad ću da mrdim, da ti pintiram, ajde. Finta nije uspala. Horao pao. Legaj tamo, idi, javi se, ajde. Cop again. Goddamn pigs. I'm coming back for you. Samo ti, sad ću ja. Koje vodaci, brate? To. Sad da nađemo izlaz odavde. Stav, ček, stvarno majka živa ili mrtva, šta? Jel spava? Mrda. Živa je. Evo, ovamo, da li ima nešto za uzeti? Nema, šta je ovo? Jebem li ga. Neki papirići. Nastavljamo dalje. Frižider, mogu da zamijem. Ostava. Kao vorma koliko hoćeš. I čvarci. Šta je ovo? Debela žena. Prava domaćica, nema šta. Ali mogu da zamislim koliko su dizajneri radili na ovo. Znači grafik, ono, baš su detalji ekstra. Smederevac koji ne radi. Op, šta je ovo, čizma neka, a? Ajde, okrenemo da vidimo šta piše. Evelin. Ko je Evelin? Čerka? Ili neka babysitterka? Ono je bilo Zorka.
Da, on malo preko je izvala na telefonu. Zorka. Nema ništa ovdje, ja. Nema ništa, idemo. Op, šta je ovo? Ej, da, to je ona biljka. Zelena biljka. Što ti daje život. Op. Kao bolja nego penicilin. Nema ovdje nešto da uzeti, ja? Nema ništa. Ulazimo unutra, ovdje stare gaće. Op, to nikad nisam čitao ove novine i ove cedulče, što bi rekao Žika. To me ne zanima, ovdje nema ništa isto. Daj mi municiju malo, znate, nešto. Zanimljivo. Šta ovo? Hehe, to. Viš kako ti znaš, to nam uvijek treba. Gdje bi sad? Ajde, idemo tamo. Šta je ovo? Ovo može nešto. Šta treba? Kalauz. Kalauz nemamo još. Ovdje je garaža. Da, garaža. Ovo šta je ovo? Kutija neka. Da, mora nešto s čime da se otvori ona. Ovdje nema. Šta je ovo? Da, ovo je garaža. Vjerovatno vrat od garaže. O ne! Lado piše kao jak skoč. Lepljiva traka, ne može da se otvori. To može samo u crtanim filmovima i igricama. Znaš, dolaziš ono kao da spasiš devojke, ono, nemaš ključa, ono, zalepljeno skoč. Ne, skoč, brote, ne mogu, onda idem ja nazad. Šta tamo ima, a? Ajmo, polako. Nema ovdje ništa. Piši nas! Eno, karanđer. Aj, Vlajko, brkovici plavi, prsu, tupe, Ja vidim. garavi. Begaj, gdje da begam? Beži on. Ulazi on, neće. Aj, oće. Soču li ga? Jo, nemoj. Mani me. Idemo, tamo, može tamo ima izlaz, ajde. Ajde, trči ovaj, vjerojatno iza nas. Tamo ima nešto, a? Šta je, ključ. Nema vremena da gledamo šta piše na ključu. No, otišao, nema ga. Where's my little Ethan? Nije. Tu je. Tu je, evo ga, aranđer psihopata, pusti. Ajme, udari majgeni. Begaj od mene. Ajde nazad, trči. Ne znam ja gdje idem, gdje bijem. Ajmo unutra. Ja, pa ovdje nema izlaz. Znaš tako, znači ovdje izlaz. Kao kad mi Keva jurila kad sam bio mali kad napravi neko sranje. Jurimo se oko stola. Trči. Begaj. Ne, što? Ja, nisam uspio da zatvorim vrata. Čekaj, da, pa da. Za ovaj ključ. Ne! Zato sam, ubi me. Sam li mrtav? Nisam mrtav. Ladno mi iseku nogu. Ladno mi iseku nogu s lopatom. Ajde, uzmi nogu za uspomenu. Prepariraj. Čekaj, šta je ovo? Ajde, da, ovo je ona biljka. Šta će sad? Šta radi? Ne seri! What the fuck? Ladno zalepio nogu. Ne može zjebati. Beži bre psihopata od mene, šta ti je? Te da otvorim ovo što prije. Ama, pusti me. Izlazim ja vani. Ima ona vrata ovdje. Da, ovako, sad ću probam da ga zajebem. Op. Idemo da napravim krug. Ajmo, čekaj. Ne tamo, di ćeš tamo, bege nazad, nema izgleda tamo. Op, sad ću da otvorimo. Brzo.
Ajde, brzo, otvaraj. Ne, to! Sam smotan. To, ključ. Ajde, brzo iza mene. Čuje se. Pege skači brzo unutra. Beži, valjda neće da me prati ovdje. Neće, dobro. Nema nešto ovdje. Znači, ladno mi isekoše i ruku i nogu. Sljedeće, ne znam, bit će glava. Ali dobro stvar. Isikli mi ruku, ona riba mi ištrikala ruku. Isikli mi nogu, ovaj mi zalepio sa super lepkom ili šta je već ono. Dobro stvar. Ovdje ima nešto. Ovo se čuje. On je iznad mene. Šta je neki medalj ona. Sad samo čekam kad će ono da probije lopatom kroz pod. Valjda neće. Ne bi me čudilo. Ajde, polako. Nadam se da me... Ja, čuje se kako hoda. Sad me čeka ovdje sigurno, a? Sad me čeka me... Nema ga, ne vidi se. Ne vidi se ništa. Čekaj, kako se penje. Evo, da. Op. Ovdje nisam bio, da. Evo ovdje možemo ponovo da snimamo. Šta ima ovdje? Smrdljive čarape. Ovdje. Da, ovdje u svakom Resident Evilu što ima onaj kao kufer. Da možeš da ostavljaš stvari. To možda mi zatreba. Šta je ovo? Biljka. To je dobra stvar da se kombinuje. Isto. Op. Ovo je plan, mapa. Ili ima nešto ovdje? Nema. Op, idemo dalje. Nema ništa ni ovdje. A ovdje ima nešto. Ovo treba da se otvori, kako se već to otvara? Jesam ja smotan ili ne umijem da potrebim? Čekaj da ga okrenem. Evo, op. Ovo je šta? Kalauz. Našli smo kalauz, znači možemo da otvorimo onu fioku tamo. Telefon. Ima signala. Ali nema niko iza. Mogli bi da snimamo. Za svaki slučaj. Sljedeća mi je glava. Znači, isikli mi ruku, nogu, sljedeća je glava. To smo otvorili. Psst, znaš sad da zvoni, sad će Ranđela da dođe. Psst. Otvaraj brzo to. To je uzimaj. Javljaj se. Good, Ethan. Zoe, right? Opet Zorka, šta hoćeš sad? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Čekaj, ova Zorka baš dobro zna ovu kuću. Razmišljam It's se... important. Da, ladno mi ištrikali ruku, brate. Možda je to neko koja je već bila ovdje, da, babysitterka neka stara možda, koja je uspjela da pobegne odavde. A ovo je, da, evo, kombinujemo. Zeleno, op. To. Sad smo ko novi. Izlazimo, samo polako. Da nas neko ne čuje ili da ne dođe po onaj psihopat aranđel po nas. Nema nikom, dobro. Šta je ovo? Slika neka okrenuta. Ko je ovo? Ne znam. Da nije ovo Zorka, a? Nemam pojma. Evo još slike, a? Ko je ovo? Da nije to onaj sin. Da, ovo je sin. A ovo su bajkeri. To su bili još normalni. Da li može ovaj medaljon ovdje da upadne, a? Ne može, nije to za to. Ništa, čuvamo medaljon i dalje. Vidjet ćemo.
Op, ovdje, šta ima ovdje? Nema ništa. Lutka, može to da se... A, ne može da se uzne. Idemo nazad. A razmišljam gdje sad, ne, to je ona slika. Gdje sad bi mogao da idem. Šta da, ovdje što je bio onaj ključ. Uvijek smo uzeli. Nastavljamo. Ovdje šta, nema ništa. Ovdje ne može da se otvori. Okej. Ovdje, ba da, odavde smo izašli malo čas. To tamo neko mrda. Hey, Ko si ti? open up. Šta bre, opet pomagaj, pobrati me, ko da si? Hey, Šta je? Ko si ti? Ladno, Hey, you gotta Pandur! help me. Daj, Pandur, hold on, pomagaj. back up. Now, Alo, Pajko, sir, daj, you live here. Meaning pomagaj, your property. ubiše me. Me? No. No. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta Šta get pređeš out. bre ti? Calm down. You're not listening to me. Da se There are smirim crazy si people in this normalno, house brate, trying to se fucking kill me. osekli me načisto. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you playing with a full deck yourself, all right? Ovo se zajebava sa mnom. Alo bre, majmune. I said we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. U garažu. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Ček, što će ti pištolj kad već pištolj imaš? Šta radiš za pištolj? Officer. Deputy. Right. Izigravaš klijentistu, da, kauboja. Do you want to see my name in the obituaries? Pa nekako mi je čudno, ono, vidiš, Pandur, brate, ono, odmah zove pomoć, odmah upada unutra. Šta je A ovo? fucking pocket knife? Take it. Nož. That's all you gonna get. Now go. Garage. I da, okej, skonto sam. Sa tim nožem, What am I gonna do with a knife? onu lepljivu traku možda otvorimo. Kao rukama nismo mogli, kao, jao, jako je teško. Pa može to, ne, pa ne, imam kalauz, da. Ajde, kalauz. Iskoristim. Op, nadam se da ima nešto unutra što će da mi služi. Šta je ovo? Okej, odlično. To možda mi spasi život sad. Ovo, možda. Op, municija, odlično. Odlična stvar. Idemo u garažu, ajde. U garažu, van. Nož, ne može ovako. Evo da, jako je bilo teško rukama, to ne može. Daj, Pandur, vadim iz ovih govna. First, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? Ma ne raspravlja se s mene, si lud. Won't you do your job? Vodim Tell me. odavde. Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. O-o. Try me. Hey, put that door back. Put that door back. To bi bilo to, rođaci, za drugi deo Resident Evila 7. Vidimo se uskoro u trećem klipu. Budite mi dobri. Ovo je bio Igor 05. Ako se pitaš zašto 05? Upre, rođal si seljak.